براستی کرونا بهوی و آزادی ایرو ببر انقره و دچه رویتی آوی گو هر گاوه که وی داویجه هر گاوه جنه که دوا ادنیگاری ده داویجه البته که سبب کیوی و بنگه کیوی جی هیه سدما گو ایرو ام هاتنه لوی گورستان جویانه جی دیسا temene tekoşina azadiya Kürdistan'ı bu bedeleki pir gram baha hatke daim. İro em ser Goristan'a heval Halil, heval Sultan, heval Cuma, heval Fidan, heval Mehmet. Yani gelek şehidin tekoşina azadiye bu bedeli gran hatta naha anine ایرو ام لبر و ببیرتینن و بجناخه لبر و تتوینن تکیش تکوشین آوا برخودان آوا حتی گو خوی نامه جان مده هبه امی لبر خو بدن و حتی بگه آشیتیه که ماینده و آزادیه که سرفراز جبوی کردا جبوی گلان او گاف او برخودان ای به آویتن و هر تمجی ای بسر بلند به بله تکوشینا گو حشتی حتی نها گاوی گو آویتنه ایرو دبه سدما گو هرتنا پیواجوی کی دی دبه گو هرتنا و گو هرتنا آزادیه کی ماینده و آشیتی کی ماینده ایرو داویا مشامه جبوی آزادیا ریبری گلی کرد برز عبدالله öcalane ایرو آزادیا وی فیزیکی دبه سدما آزادیا گلی کرد جنا جوانا و گلانه ایرو پارادیگمایا گو هاتیا آواکرین تنه نجبوی جنو جوانو کردایه جبوی همو جهانی جیانه کی هفپار جیانه کی آزاد جیانه کی آشیتی خواز گو ام هفدیر بجینه جبر بیه که وقت تفگرا جنین ایرو هر گاوا گو ام جبر داویجن دبه سدمه که گو آزادیا جنه و برخدانا جنه به خویا کرن و آشیتیه که ماینده لعدنگاریا کرد و جهانی بمینه ایرو نها ام ببر انقره ودچن هلبت سدمه و چونه یکمین جبر آزادیا سروک گله کرد برز öcalane ama ev jî azadiya xwe bi civakê vegirê dide. Azadiya xwe bi tekoşîna jinê vegirê dide. Azadiya xwe ji boy gelan cuda nabîne. Ji ber vê yekê îro mafê hêviyê tê axaftin, îro mafê hêviyê tê gotin. Lazım e mafê hêviyê ne talok kirin, rojek berê rojekê bê nas kirin û komisyona goheyî îro hevdîtinekê bi serokê gelê Kurd Birêz Öcalan re bike ku zemîna aşîtî û azadiyê wekî somut derkeve holê. Ji ber wê yekê her çiqa di Kurdistanê de bedelê giran îro hatibin dayîn, îro ji boî hebûna Kurda ev tekoşîn hatibe dayîn. Em li vir dibêjin em minnettarê wan e her tim jî em ê serfiraz serbilind û tekoşîna wan em li erdê nahêlin. Wek jinên Kurd, wek jinên ciwan em ê tola wan her tim wekî alekî bilind em ê zem bikin. Ji ber wê yekê em dîsa li ser vê Goristanê hevala bibîrtînin bi tekoşîna wan, bi berxwedana wan her tim sağ be em spas dikin ji bo hevala.